Ayo dia kemana ya? Sikat tuh. Oh. Banyak copet dia. Bukan pegang bajar ya guys. Oke, anak buah bapak, bubar barisan. Siap. Ya. Kemana tuh budak? Atau dia lempang kan itu? Lempang. Allah Karim lempang. Polong kata si RT dah kata si Eta. Tulungat, kilomot lain gerang nguruskan copet. Aing mereda ringrang, baru nguruskan copet. Kayak bereng-bereng mana anu kecopetan ke di balangkon ku copet. Hei! Star. Keamanan. Star keamanan. Gerak. Keamanan nih, Kak. Atuh keamanan dia. Yang kita ngacek koinnya warung. Dia. Namun, Kak. Itulah dia. Dia acak-acak ke warung dia. Kak, rati mer keamanan, ge. Woi ajudan, ya kumaha carana ya orang yang strategi mancing copet supaya keluar. Kumaha carana ya, coba dipikir ku ajudan. Kumaha carana mancing copet kudu keluar yo. Sip. Ngas pokoknya makibe ajudan. Ajudan standby na di dia. Sebab dia hansip ke kamar iki posisinya di area dia. Orang di dia yo patroli nah lah. Pokoknya mate dia ajang hansip RT orang nyamuni. Kayak ajudan. Instruksi teh ajudan 87 monitor kijang satu karena kurang gerak cepet siaga nyamper ajudan. Hah? Hansip? Aing celigat hari sasa Israel mah kieu ya budak nalosa teh. Pokona mah amun mere instruksi be ajudan 87 langsung monitor. Gerak cepet orang siaga hiji pegang senjata. Oh, siap. Las ajudan pokona mah di dia. Ajudan, di dia cicing ya standby. Ayo, teh. Hah? Hansip? Ayo, ayo kamu nih. Woi, Nang. Kumaha ada yang semang loba can? Atuh loba aing masan seteranjeng ka bos mah. Lain aing bae karek menang 170.000 doang ieu. Kumaha ieu? Setik amat dia mah nyopet ge. Kumoting digawe, tuang aing ge yo nyopet mah. Nah, badeg ge cocok. Buku dia mah Karismin anu poin di copet nage paling sadompet 20.000. Karismin, parah pokoknya mah. Poin di copet. Udah, restoran ka bos lah. Ayo. Woi, mangsa. Sikat ayo. Ayo dia kemana ya? Sikat tuh. Oh. Banyak copet dia. Bukan pegang bajar ya guys. Woi, dia eta kokocakan. Teh kana gitu, tah kokocakan tah. Hah? Hansip? Kokocakan si Bango. Si Bango tah. Kana gitu ku dia. Hah? Anjing. Aing si Bango teh kana gitu dia kokocakan. Keuli ku masalah bae teh. Aing mah. Saya kira-kira si Bango tuh. Kabur paeh batur. Mana ya ajudan si Bango ka mana ya? Sip. Woi, mana si copet mana sebenarnya can? Nyaho, ajudan ge ya. Astagfirullahaladzim, kemana teh? Mana ajudan? Hah? Endo? Si ajudan kemana teh? Pan tadi jeung dadaria teh, Sip. Pokok tadi di dia ya suara nama beo nama beo beda ya kali mah ya ajudan. Aing Sip teh dari anu karir itu ge tebar ragu pernah saing mah. Boga mah ieu bapak gaya laporan deui ieu ti masyarakat ieu. Warung lamun ngabegalan, lamun malakan. Geus teu aman ieu lembur urang ieu geus teu aman ieu. Piraku no, masalah hiji ge can beres selatang deui bae atuh sudah jatuh tertimpa tangga ieu mah kalakuan kieu. Bos. Sob. Woi, mau sadar ya yuk. Ya anak buah Jaro ieu nu nangkap kami yo.
Woi, Jaro, mana ini nggak? Wani ngajak anak kamu aing. Ngacak-ngacak kowe yo. Woi, jali yo. Anu bawa kawasan. Yo, jali yo. Oh, siap, bos. Aji jelema kemana kan yo? Ngas, satu nih ya, satu. Cokot apa nata, cokot. Cokot. Ya bos, apa bos ya? Telepon bos. Ya, macem. Ayo nelpon di bae ta. Aing cilaka di bae pasti nama ieu. Wih, ya ajudan nih masih nelpon yo. Ajudan yo. Woi, ajudan, di mana dia di mana? Kapan dia naik ngejebak copet? Oh, dia Jaro. Ulah sok ngagamaan oleh aing. Bisa diacak-acak dia koeng yo. Sadesa. Segala-galak teuing dia. Macem-macem dia ka Jaro dia. Badidang dia koeng tapak jalak Aing yo. Jali. Anak buah dia disekap aing. Goblok dia men sekap-sekap anak buah aing ajudan aing eta dia. Digayam dia koeng kayak apu. Dia dilewatkan koeng anak buah dia nya. Di nuduang pango teh yo. Halo. Si anjing kalah di paruman dia. Halo. Kalah paru beak ieu paketna. Ro. Waduh, teh orang si ajudan disekap ku bosna copet. Bosna ieu mah copetna bosna ieu mah disekap cenah ajudan. Hah, Ro? Si ajudan disekap copet. Allah. Waduh, Ro. Percuma ta, Ro. Pasti mah mau tidak mau boleh apa boleh buat di mata ieu. Urang tempur bae jeung si copet eta. Jeung bosna copet eta. Yang ada lo rupana dong kumaha eta bosna copet eta. Tawa hahaha Jasip Jaro Hansip datang dengan tarian gaya siap membuat kamu senyum dan lupa semua